on a chance à bon côté. Yo j'ai chance beti di baku la papa dit et puis j'ai chance ya mutlo kwa directeur. Mo ke simele na kisi. Pendant l'action que na vie na yo banda jeunesse aux on mobile bien te. A pas ba beto ba tika yo. So be kisi ba petit note no yata na vandi si babi sous so le sola ba. Oza mwasi ya eneken mwana shimboki opesi makambo ngasko na mwasi ya eneken na shimboki te donc ako ba vero na nimi siko yo enken ka moko na cigarette opesi oteki lit conjugal pour mobile no na poto nga jene na vani be jona nga randa zane bongo petit ya jona nga komo linga nga seke fo azali boma no peso obani no neni donc fo mona nga ka grand prêtre mais esprit n'a déjà éblac ce que na moi c'est venu na camarade noté donc c'est qu'on a limite mais avant aborder nga au yep ça je t'aime faut banganga na camarade noté na moi c'est venu tellement t'es légère de laisser aller on moni batutu balinga badraga yo pour baby que c'est on a meli bo so na kate no buka na ngai je n'ai pas zata muta ba sentiment ngasko ano qu'un jour na vie passer na na bima na pipe tia jona to na bima na camarade na mobile na nga e salamate no peso pe occasion wana te que na fandi bo na peso téléphone allô oui papa e ko sa bo été so vieux na yo ki no peso moté ali boma kana ki mala la tête na nga mukolomo te pecha mobile na nga ozo capture na nga ano qu'un jour. Alors, et puis, ceux qui ont sonné au Kima TV, au Pandi orchestre batou, moi, si mon songi, donc, nous sommes mobile, maman, non, bien, nous sommes celle de Bossoli, mobile, la salle d'orchestre, moi, c'est Roger Ngando, Yandako. So, Roger Ayambi, Segé, bon, solo là. Au moins que bon son orchestre na bango soit bengi tatou c'est que ça JB ah tatou fait tout goutane boy soit son na mosaka na bi que bon soit bi tatou c'est que ça JB aussi monanga Jaël tina za na ndako Roger ti to beba na tina seleba ojo ko finga aussi monanga Jaël na critika ta mosaka na vie na critika Segé na bon mosaka zaki na poste mona Roger aussi yo kata ojo na ngamoko to ba camarade na nga ba betel soke o wana ko tonga ba mosaka. Après séparation ngana Roger malgré ba pique to comme tina l'état nazo sona ba mosaka tout le jour aussi yo kanga na beta ta mosaka ke eto sana Roger kutu Roger loba bo epona yo jamais na affaire na Roger na affaire na ba camarade neta mobali nazo sala ka ndenga pe nazo sala ndenge mobali no osana e victime ndenge mobali na nazo sala na BCBG bana ba secret mususu mobali yo betela yo na chambre na lit conjugal pour mi belle bazaka faible so za ndako moko moi so déjà ndako bete ba moyele kana okas o yebsia boy bébé boy mais en aucun jour na yebsia o camarade nanga bango tout ba copine nanga bazana ba yebi secret BCBGT yebi poani pour jeter une mère une femme à la maison na melara makamu na mutema nke oza makambo musala mbali nanga eteno ba master nanga te na mobala ko bete nanga ba secret musala bango toute vérité n'est pas bonne à Dieu mais avec ta femme au loba. Mais en aucun jour, yo bimi songi n'orchestre mobile na yo. Au pandi orchestre ya mobile no, tu n'es pas une femme. De fois bon mon abatu, mutu moi le baba français belé atange belé abali directeur. Un directeur bidon et compétent songi comment yo un directeur ozo kama solo na fali, o bête la moi si na ngana na kota na koti na chapitre ya chambre été. Ma solo o bazaki directeur Fergani na fali. Là tozaki na Paris. Li solomo wele ka Fergani presse na directeur yo mto betelanga mais na lobe ngote na fa na ngakimi ala mama ka mususu o ekela bomba bino papa basengi bino ba pardon bile boleli papa bat papa basengi bino ba pardon en aucun jour maman mais mobali no abomi orchestre Fali aujourd'hui on parle plus de Fali on parle de Badiata et Boduga. Lelo, actualité fallait koufa. Et comme you, au bomi orchestre, au pandi ba journaliste. Ozana katikati ya kupanzana ya batutu. Wana katikati ya kubebisa. Actualité fali. Video liboso, au mobile no salaki. What the fucking nonsense, man? Pourquoi tu m'appelles? Video liboso, oh yo bimaki, sorti médiatique et boma no actualité. Deuxième fois, au mobile no salaki, boma actualité. Manana, bega ba mbolombo no ba sa promotion. Promotion si là et comment ka ba audio no Okima TV yo fanat nga zela ko bima ndena fanda bo motema na nga eka moto na zela ko obima to sa no picken nga pa na lala bo na lota kana ata diable voûté yo oya o sa nga picken na bomo siko na keno o ba keno na salité
omona bokelo ya salité ba audio ya manana ene ngana zela na lotaka yo ofana kicho sana na piken na ko boma yo omona okima na okimite okimi na okimite otonga na ba faire gagner moi ça soni abimisi mutakala orchestre libanda moi ça soni balia ba mbongo mobali no aolia ba mbongo bangulu na komba fali obomi orchestre mobali no aolia mbongo bangulu na komba yo mona da fali abima batu pona mbongo yo mona da fali asa ngane tina ya poto boy na go pass bafuta o bolola de mer ta pesa ke mbongo go pass ali bomo na mutu to momba ya tema ka ofita ba go pass ba toi tu étais distrait. Siko mobali na yo ome mabangulu na komba fali bobo na oka normal bona kisi boyebi ko voter bato bino na kisi nga na normal bino na kisi nga na normal ata bo voter bato mila jour bo longwa fali ofonga mamisu yo so mona fali bolibo bebisele makamu na poto kame mabangulu babiloko ekamisa papa wemba mais mobali no osala ngo et puis osala ngo azosala ngo na nyoso na capture, na audio, na ba preuve, aso salango. Jamais de la vie nous avons ça mon thème. Jamais, jamais de la vie. On a fingo no imbécile no nyama. Nana posa mututi et puis na banga guerre monte et puis na maman na mbila soldat dans na koma na poto qui pleut qui neige na déjà na katia poto o akoti o surtout qui retard qui pleut qui neige j'ai non qui pleut qui neige na sina telema et maté qui na sina sala kombo na sina telema Nasina telema, nasina sala combo, donc na mabena malamu, so na ole kababi ke Jaël show, na banga guerre et puis na banga mu pepete et la gesuka ka dans l'espace, oko sa ba ventir lelo, ba fingi Jaël, pas sali, je m'en fous de tout le monde sauf personne. Je travaille pour personne. Oh, bah, warrior, moi, bah, le bim, soko, bah, bateau, bah, olo, bah, je m'en fous. Moi, c'est fallu, comment on a fan, yo fan, non, là, les sopongité. Yo, kasi na comprendre que vous en avez besoin, so, bah, binemi, n'a pas besoin, qui 40, vous avez faux compte, bon, on finit, yo, kasi n'a mon aïe bien, moti. Combien de fois, n'a pas binemi, n'orchestre, n'a pas warrior. N'a souki, bah, mamba, ex, mbanda, bossa, bah, faux compte, bon, on finit, n'a pas faux compte, je suis warrior, n'a l'ingioté, je suis warrior, je m'en fous. Je nga sene sablo ke na la pongi te pora na souci moko boy souci ni déjà premièrement nga sana muta ba concerter ya mile na ngati na nga muta ba concerter na nga muta ba boîte te siko donc le lande ti di po déjà ate ba singa fallait obeta le pongo landi no yati na sana nga fia ba concerter na ko kati nga na yo kumisa fali la télé na sala bo me ko kene ba lia ba concert ba bar et ramon na ngati en fait l'idée Léandre. Et ça mon nangate attends la fin du besoin pose obeta na quoi non yate parce que ça na ça nga excité la bandou l'été en fait na nga fia bandou l'été ba fi na za pena na za moi déconnecter mon makambo na nga na yo ça mon na internet na lobby mais ba monde wala bo ça mon nangate siko tango vandi yo j'ai yo to kati yo ndenge yo komi na misapi na ya bo pauvreté na banzala na yo c'est so yo komeninga to kati yo to bengani yo na bénéficiaire bo bengani muto za na poto bozo benga na muta zakada na poto bozo benga na muto so sala combo avant kuta ya na kada na combo ya maréchal de l'équipe na sina salama na YouTube na pesa makambo ba benga kada maréchal de l'équipe na sala guerre na mututu muta ganyanga na mokila zalate amo que to ça cesser les filles na miyebi makasi na sina ya na combo ya maréchal de l'équipe na yebi ne ba mataka avion o boduga yo na vino yebi tenga da papa botinga matanga avion tongo va en Afrique du Sud. Ah, makamne bosala. Déjà na répertoire kilo, na kala ba vie nyonso ba mécène ba boka na bango. O ba politicien na bona téléphone, ba mécène na bona téléphone, ba musicien na bona téléphone. Yo, na des esclaves, na senga lipandate pa boduga. Na sa esclave muninga mutu. Yo, même na miso nzambe a péché. Na za pena indépendante. Soki kana na fini falite c'est que pa wana na kana politesse.
ya mabeza so na fini fali loka no na finga fali te ba tutu bo bisa ba archive ngana ba bisa archive no finga fali te pe ekozalaka te engala la petite fali boduga yoza musika juste toke tourner clip kuna boduga ba bwaka ka ote na droit chemin comme no ezala te boduga na droit chemin comme no ezala te tant biso to ba petite fali boduga yo lala pongo ronfler ola na babi pa ba dakumuda bisote ba vasco mabiala wana nga déjà bona moi ba fui d'ici non parce que jour nga na mona fali mto laksanga fali te on comprend première fois na mona fali en Afrique du Sud na Djobo deuxième fois na Kinshasa troisième fois Lubumbashi donc tinga na landaka déjà biso to landaka presse yo boduka na ko mpembe na fali te beta maboko po badia ta zio yo no kasa obomio musenzi atotie na table ozaka musenzi boduka za musenzi alinga zo ba bonne manière na kimukolo esimba te parce que ça musenzi akoli pa ba senzi biso tout ba mal à la tête na télé maintenant autant muninga musa mal à la tête ah yaza bien instruite hein yaza mal à la tête mais uti na bonne famille moi ba sekele e monana mais ba mususu ata misali mona bonne vie so bandika koloba be musenzi ndeti yo za musenzi bakoko na table fali te yeba yango ato bandele moki 10 milliards de fois opesi mobile no soni à vie parce que nyoso mobile no sola kuna o betela ngo batu libanda et puis na ozela ndengo tinda batu no wana komisa kana goitre parce que ngaso na pemi na moli batu ba sarana ngana yaka siko na rage o moni pona fanda kimia et je nga temps bo bengi batu ba bengi nga to chena c'est bon ta fana to fa bo sali démarche o benga batu tout bino moko yona mobali no boyebi combien fois bosali ba démarche ya kofandisa bato ba lobate bosa semblant na TV mais bino mo boyebi ke bosali ba démarche ya kofandisa bato bosali pa ba démarche so neto vandi kimia bo somba kimia batela kimia soko sombi kimia to bateli kimia te tu vas pleurer à la fin moi je veux pas pleurer moi je veux pas pleurer Nazala jamais une femme infidèle, ok? Yosa femme infidèle à la maison, tu es infidèle. Ngasko na liboma nanga, na ki mal à la tête nanga, non na vana na demi-balité. Nazala pe infidélité, na koka infidélité te. Je donne l'attention, l'affection, l'amour, la sincérité, je donne tout. Soki na moni ke na retour na ngwe zongi te, nde na kendaka na sali, na lingi nanga mutu bususu. Ce qui n'a retour, moi je donne l'attention, je donne l'amour, je donne mon temps, je donne le respect, je donne tout en fait. Dans le longola yo, na côté qui j'ai le choix télé liboma. Quand je sors avec un homme, na longola kaliboma, na zone normal. Vous comprenez? Osez là là. Je donne tout. Mais na retour, je laisse tomber. La balou qui me ça infidèle. La femme la plus légère du monde. La femme la plus légère du monde, c'est toi. C'est pas moi. Et puis, Bodouga, la vie normale, quand il y a la peur, je t'aime. Moi, la vie normale, non, la ligne m'a hésité. Non, la ligne m'a hésité. Omi mono di bat bo banga yo otinde la nga bat yo ngo profiter son avandi kimia yo bando profiter nde na vandi calme le quoi avandi calme beto ye la e ndigo ngo bossa na mutango ngo ça va salger manana je suis liboma mais na liboma na ngana na nga musensité zana bando expliquer Roja lala atika yo mais nga Roja changa ce qu'on a parlé nani moi si. Donc, est-ce que dans nos bêtes, ce qu'on va piquer? Roja lala yo, atika. Mais est-ce que Roja lala kanga makota la palais? Nani moi si anda, nani moi sa balabala. Tout le monde rôle la télé. Pourquoi la rend hypocrite? La télé, je me fais impoli, je me fais folle mal à la tête, vois sa façade dans la TV. Tout le monde est impolitesse à télé. Tout le monde qui fait mal à la tête. Tout le monde la normalité. Yo mo bala lingo face à mo bala bassesse yo.
Ah, ben, intellectuel, bah, vandaka. Qui pouvait croire que nos amours sont honorables dans ma campagne? Oh, Bodouga, joie, chance, Bodouga, on a fille de chance. Il y a solo. Nanzela, on a chemin, si on a si mutu moi, j'ai le chotam sur son dimati. Nakili boma nanga. Na fanda boye, ve choisi ma tata vandi wana. Nakili boma nanga. Kaka, téléphone, il est là. Elle me souvient choisi muta bengi. Akabelo mbo, quand je parle avec mes vieux, je me fais pas la gel à la télé. Nali boma nanga na sola na musheni so bat ba benge ba juete ba benga nga sho so no na wili so na benge ya mamba moko na mwasi nani mwasi na kili boma nanga mabalo nga na vandi yo vandi angoti yo fo vana libala fo simba kisi ya makasi puis fo boto la mutu libala nga sko na kuta batute nga pa bazwa nga bachenga na palais yo na kisi makasi ne longi no na mabe nga sko na kili boma nanga j'étais une femme à la maison de Roger une femme à la maison na liboma o na côté palais na liboma o na va na ma campagne mutu mobwe honorable français ke zongi o kutoko ko ateka ko temsanga na nzela mais azobe nga ma femme j'étais à ma campagne na liboma ka oyo siko ngana yo nani mwasi parce que ba petit no tozo tina na muta sali ville wa nga zati omoni bo a vida moi je vis ça omoni lenga ki bo mwasi e bele ba finga nga ba zia ngote ba sa mi bala salité mi bala ba nga bienté nga siko tango ba tutanga parcours asaka na ndako na nyote ambon donc na tiki pena sangolo kwa mwasi ombile bela yemba nga siko na tiki pena sango bongo na tiki pa sango so yoki na opima na jomo foko pepe ah oh joueur nanyote kane na kiliboma na nga na téléphone na nga so na ba vie jojo bandiki mapata ba ve na nga ba vote singa ba ve na nga ba moi merajabu ba politicien ko tukoloba te et puis na vie na nga moi je regarde pas mobile ça yo linga ba senzi nga mbala va tchanga na ndako na tala bagage intellectuel okoza no so nani mais faut na sentir que tu es intelligent. Tu es intelligent. Moi, d'accord, ça liboma mena santa. Quand tu es intelligent, tu vas en angate. Yo siko libala na wana. Na bando buza mo siko. Baguno za ba shwana nga. Baguno yo eko za ba shwana nga. To bani ono ndeni. Yo bona ba mibala na ba salite na nga na sala ba lisanga no mibala na salite wana. Yo so mona mobali na nga mo fa na kicha sending émission. Depuis quand? Pona iba place na chama kolo. Na linga na mobala songi te. Yo so mona mobali nanga fa na kichose la ngemi nanga fa na kichose la ngemi ba non ndeni parce que je sais là où je mets ba pananga oso mona atana histoire oso yokata je me vendre kimia et indi me vendre kimia nga pe na vendre kimia en fait oso nga na pété ya fandi yo na mobali bien boduga bando bandi vi bakata ko batika ko kaka baza ko limele baza ko lokote ba okato bo tiko muto c'est la guerre nga muto yo bengela nganga ki apesa mutema moto nenga ngana kudu omoni ngo yena buto kutanga na salle du royaume pona mamno so sa no yebu no mona no comprendre no yoka okutanga kana kata salle du royaume ba bisa ki bien ke ko mekate bona kisi makasi me kisi polaka yoko ko ndime kenga no longa pembeni kisi polaka nga mutatinda ngate ngana mona ke kisi leki yo mekinga combien de fois yo yela nga ba lunette uta kishasa ba biloko koli obita na so biloko wana makamuni na santa. Bon, ma spiritualité salité, y a pas kota abima, ba te ba changer na spiritualité, nous on ba spiritualité ba. O ba leki sara leksa ba loko ba ki zengi, pesa pigeon, pesa soso, pesa ta ba spiritualité boza na ngona ti lelo, bandoki. Ba te ba comprendre binoté, moi je vous comprends très bien et puis je prie mon Dieu, je dis un grand merci na kabolinga na bino, na zo luka pa na bimalanga. Mon président m'appelle, le président Omar Kabongo, je te rappelle. Yana Omar Kabongo, je te rappelle. Eh, oh, tu n'as pas maquillé, bon, ça promotion. Bon, bah, audio, son motion, ça n'a pas, tu n'as pas la kinda baya lisusu. Na la libre, na celle qui a 4 jours, mon boy, bah, non, bah, est-ce qu'on peut attaquer nga lisusu? Oh, là. Moi, les avoirs, papa, dit, les anneaux, ya yote. Pour la pesa mokili somo, non, bon, non, na papa. Après na papa na kiti na yo madame wana eza ko toujours o moni ne bat bo benga batu to chana c'est oui j'accepte déjà nga mamele kinanga ko ba mamele kinanga lima mbote mais so bo continuer no vanda o lela ki trop bo bal no pa lela ki trop asali ba démarche to fandi ba démarche ke zongi l'équipe to fandi na biso kinye mais yo loko lingo yo ka te ko tinda ka batu ba ko bulobana buzo ba mana na nga sona na stade mobimba
ya cop nanga nga ko so na stade mobimba ya cop nanga naza indépendante je travaillais je bossais dur pour na koma place naza na sali ba guerre o ko kutenga vie nanga soko c'est ingrate nga na sali ba guerre o ko kutenga vie nanga o kufi otiki mokili je fais ça j'ai signé des gens où je pouvais pas même oser à signer bango mais moi j'ai signé parce que j'avais l'amour et on sait la guerre na mutumo bolelo ba tutu ba fana moi j'ai bossé ba tutu ba ebi qui est Jaël ba tutu ba yesa koti likambu bona muto bimalo ngati oh ça va guerre en tête boazate donc ba petit mo bimi wa boza kimia parce que nga mo grand-mère na mina c'est la bino guerre OK na sina vandi sa mambutu kitoko et puis ndenge bozana boko zwaka ya boesuti qui pleut qui neige ozate no bi bato boko tina distraction ya mama nana bon que ça va guerre na ba sele yoti bon to tikali soki jour J-5 so -6 ba promotion belé yo moi c'est directeur au côté distraction olala balamuki bwe ba fininga balamuki bwe ba fininga manana na leki bato nyoso kotinda na leki bato tout autre et puis na bo sala guerre ngana ko za ngamo ko mena buka Jericho na kangi YouTube inane na ko peso 3 mois silence 4 mois na bwaki audio et puis si bo ya makasi ngana garya ba bora makasi pona bike etumbe ya mulai ngana bête o meki ka boyo to fani mo 3 mois olingo meka ngana bwaki moko bou tozongi na séance audio makanisi bungi tozongi na séance audio njoka nde likambo pesa laki bakolo komo ba miyoki bakombola bango mote peli na vanti so mo 3 mois o meki be na ko keno na inane na kopo o baye mokili o ya boye azate je suis l'unique nga ya boye na papa biso papa yebike ya Jaël 2 fois Jaël azate y a pas deux comme moi na papa na papou papa na biso na chefali poupa aigle mobutu yebike y a pas deux comme moi soit yaka mais bino siko bolembisi bato bino mana nana mobali no bolembisi bato bon comment ça va tout makamu normal au poster papa au fandi au moni pe guerre mo bo salite o tang na musika bino bolembisi bato makambo wana bo vanti bato musika en fait to tala bon papa biso au poster papa au sa promotion mais makambo zo ko kota la fin fonté parce que bino mbalé les deux bato bomi au kesa bozana yeba yango nana boduga ata to mati to kiti oza pas fallait éternellement te olongwa mobile no olongwa jour on va warrior ba comprendre que vous étiez bozaki banani en fait pona mona no bato ba bebisa koleka binote. Et puis pour ton information, mais que na ba camarade non. Na pena invité na fête à Karine, anniversaire à Karine, je suis l'invité spécial de la fête à Karine. To sendeni. Na ça invité spécial de la fête à Karine. To sendeni manana. Et puis na zaboué. Muto le bisa falite dans un camarade na été. Muto a fini fali neti Karine da zabonga tanda sa Karine mo la baronne. Soit fini fali no yebse Karine ko finga falite, nkonga no finga ferete. Sauf qu'il fallait n'en faire affaire. Sauf qu'il fallait n'en faire affaire. Donc, nous avons son malheur, nous avons fait naïe. Tout ça, la part des choses qu'on fait en fallite, on va pas toucher faire été. Tout ce qui va dans la promotion, on va placer la promotion à biso. On fait en fallite, on va pas faire en faire été. Tout ce qui va dans la promotion à faire naïo makasi, ça la promotion, on va placer la promotion à fali makasi et sili. La ligne n'a pas été. Mais ce qu'on est si yo manana ba tembezo ba mo ba kidi ba pona l'action qui invité quand yo bon ça ba camarade no on appelle invité spécial na fête à Karine anniversaire invité spécial ngamo invité surprise ngamo na mi lobeli na zala ya sous surprise te na zata na fête à Karine to ça les ndeni parce que attention parce que ni ouais koti parce que attention parce va attacher quand bah la pêche de avant to ça les ndeni manana sa promotion papa là promotion zolala botika mama Jaël ba audio leke belé manana so ba continuer au kufa ba audio les belé makaso ye ba place e bimate so continuer ba to ba continuer ba audio ngamo ku na beng esabe au kufa botika au kufa wala ta makasa bébé miss de miss wala ta makasa te bébé là lo ba boma qui non bien nana mai na makila nana conscience qui peut me diriger en fait nana mai nana makila
Nasa mutu ngai moko nana ko diriger nga. Boko mano diriger ndeni. Wana mai na makila na njoto. Wana conscience kibomoto. Yo monde yo fo lampo mi sokoli. Nana ko diriger na mokili. Soki 90 personnes va finir lundi, mardi ba koma 89, mercredi ba koma 88. Donc bazo kita. Ti jumso la nkabena ba do finir ba koma fan no. To bana ba opeka bongo pick and. Yo finger ba koma le ba fan. Dans la diriger mutu. Ndето za mokili be qui peut me diriger en fait. Comme nga mon mi sokola nga mon mi lesa nga mon mi lalela. So le on a kufi bata mokili batika disko nana ko boko ma be esclave batu ndeni. Pour la seule personne à respecter, so na ba parents na nga famille na nga c'est fali poupa. Parce que fallait longo na nga ki chassa me manga poto. Wana kutu ata ba bi na nga ke oh prêt na kotika la ka ko déconner fali te. Yo mona tata ba warrior non so na bino me combat fali na longo la te. Parce que c'est la reconnaissance. La bunde la presse ma kasi me ben conscient ya Nicolo ba yebite ba kota na loyenga na boduga ba mone mo santu sermo ya songi na bo comprendre ete bo lapa je na ko tiela bino so biza ba komba fali ne bo kima donc on se tombe na téléphone fali que et puis on consacre na komba fali dernièrement ce qui 5 jours passé so kosa ya mobe comme na suka ya luambo o kose ke fali za kanda makasi fali silikeli lokuta 5 jours passés, on soit na mutu comme na suka non na ya famille za loambo na pesio non na ya famille za loambo on soit na téléphone qui zengi basa ko enregistrer yo fallait za kanda gel makasi ozo kosa fallait na kanda ne na biona mobile na yo ana kanda na ngate ana kanda ya yo na mobile no tika ko kota ka komba fallait na comment faire la buzoba yo nyoso sala audio ka presa yebi na ba audio no kaka ya fista koloka yo kana na papa jite fali yebi yo nyoso ka komba fali yo mto ko cha komba fali na buzoba yo nyoso e vino za ka komba fali yo ka nyoso ka fo fali kaka yeba yo cha ka komba papu yo te fo cha ka komba fali na buzoba yo bo memele nini o makele na buzoba ole biso ba chroniqueuse to na bêtise pour la toute première fois na mona orchestre munene directeur na waza songi incompétent abomi orchestre bana ba na ko longa orchestre ba longa na komba directeur na mwasi na ye directeur incompétent songi azanga secret donc pour la toute première fois na tala ba orchestre ba faire ya ba Koffi Olomide maintenant ya ba Inosbi ya ba Fabregas ya ba Héritier orchestre non c'est ba bina filé ya ba ata orchestre ya yale bon ba kabo c'est orchestre nyosa mokili première fois na directeur moi si na bini songi ole ba chroniqueuse ba songi mais moi si est directeur en marketing abimi songi ba audio les autres mazo tonga ba camarade à mobile na ye azo tonga même ba petite na ye pour la toute première fois banana donc ceux qui pas faire héros meto l'amour que la mo chaque jour to flubaka aza mal entouré oh orchestre ndenge nini soki makambo zo le kana invité mais akina est pas faire mais actualité kaniko qui ça na 6 ans Tolobaki ni faire à sa mal entouré. Tolobaki ni tala mwasi ya directeur ya faire. Denga so bimisa ba audio e yindeli bango kuna tonga kito lamba ngo kitoko. To sa pena batuti. Suka ko yeli biso na kata ndango yebi soni to anango. Yo yebi soni to anango. Ndengo fuka misi biso. Yo mettre biso à genoux. Ole makambo bimata ke chroniqueuse mo ba finga ki fali. Chroniqueuse atonga ki fali. Makambo to samba o sa makambo na biso ba youtubers to sala ngo. Makambo ko tongana. Que ba audio bimi eza kama makambo kop na biso e ko bima jamais na bureau. Mais yo mobile no un directeur de marketing ya orchestre munelo kwa est victime. Songi. Azo sala ba copie ya bima bat na poto sans pour autant ayebisa fali yemoko. Mais ça m'a cassé dans le cabinet privé à Bomamoto. Un directeur de marketing y a Fali. Tu représentes l'image de Fali. Pourquoi toi? Tu manges avec Fali, tu te promènes avec Fali. On représente l'image à Fali. Mais comment tu peux faire de sale jet derrière le dos de Fali pour pas? Mon papa, qui c'est pour la cas? Mon bout de tendance de pouvoir à Kenda. Pourquoi les fils ailleurs, à où même beaucoup de mais tu sais que Vanda, sans bon maman, ça la nini. Papa na biso Félix Antoine Tshisekedi davanda ka bo maman batie Elia comme président de la République a beta massa cité alamuka mbo mata comme président la Congo alamuka mbo mata comme président pour etanga maka qui c'est pour la ka et puis bokomo ke na faire qui si boko toucher bato so ba ma misunya bololo batsimba ka tende tinga bo toucher place à mabe bo toucha place ba toucha kate yo moko yebi mana na beta AVC na mbetu na poto na raisonner ni na soucia ni
Nada na foyer, na bien, mais na bêta AVC, pas AVC. Dra, côté droite, le bok est lembi. Manana, bon toucha place à ma mère. Bon, mais quand place à ma mère, tout le monde dans un mangeable été. Tout le monde n'est pas mangeable. Oh, il y a ça moutali bon mat facilement. Bon, soit les retours. Bon, comment pas que moi, on a 4 liquido. Bateau, ma réserve bango. Donc, on a bon matin comme Moussa Nzambe Manana. L'homme qui est bon matin avec mes tatous. Non, moi, ça va. Jenny, oh, il y a Londres. Jenny Fernandez, oh, à Londres, voilà. Jenny, oh, à Londres, ça va les camps à ferry. Ah, ça va témoigner, ça va vu. Yo, quand tu n'as aucun monde, oh, il y a glorifié Batouti Wapi. On est dans un tête à glorifier Nzambe na ngate na ba no constater eh ngapelo bino ba la le France na ba no bongsa na senga Nzambe na nga pardon na ka ofuka mela yo to da se lo musu dina sala ka pona ko sanjo la yo te qui na vana na ngate na so ta conscience na ebi bible makasi so amina misa musala Nzambe donc ngamo na ko ba Nzambe bana ko yenga ti pa na comme na pe musala Nzambe non ça plein. Non, ça la quand on prêcher, non ça la maman n'a plein mais non prêcher. Fimo boya batatu suko alaksa batu. Fimo ya batatu mais après charama casse. Après charama kasi. Yo bi expérience combien à ça nango. Igati yo moko manana. Eloko esa menga na mbeto. Manana, là so vanda ko eba ke ko kabala biso na gel yango. Bo betange loko likolo AVC. Pa! Yamba moko pe. Ouais, ratati. Mais les gars, bato beaucoup misomana na ba yemiote. Un jour bon fonga ma misu, moi c'est Fally, je vais respecter Fally jusqu'à ma mort. Parce que Fally c'est mon papa. C'est un grand frère oh afanda ala muka mbo matalo binanga ke gel OK poto. Abesi pa gel ke poto. C'est un grand frère oh yebeke délégation. Manana na audio mo be o dénigrer ba biwa Fally webi. Nana audio mo be o dénigrer ba soulé webi. On a audio mo be la téléphone no otanga komba Aïdor. Otanga Bev, otanga so combien de personnes voilà ba Albana ba Alexis ba Chantal. Nana mo pe la téléphone nanga. Mana nanga na bus do ba le réserver de l'Éternel en fait. Na ko la mkembo matin kana ba tatou bo na ko la ba tout monde tozalaki. Il faut que ça melaka. So ki nzamba cha déjà dans de laka atoke la ba mpokocha obimi. So bi ke yo za yanga, peu importe ozayaye. Au moins que on a poto mais bon ko toucher oti. Neti bino bwana kisi makasi mais pas na ngasko edendi faut comprendre que nzamba amunene bosana bola la te bon ko bokanga Fally pa bokobe ali boma bino ba séance no mikolo bola la te bozo ke kanga Fally par ci par là pour makambo eleka bozo la biso to la pongi mais bino bola la te bi comme fa bosa ba sacrifice bozo kanga Fally par ci par là pour mu pepo ka eleka bino biso to la bino bola la te ba soule ba olla la ba fisto koloke ba olla la ba fengani ba olla la mais bino ba olla la te et pas ni ba olla la te il faut ba voter ba fan il faut ba kanga Fally misu imbécile au oh non non ko faire fait un terre tu go ya diable wu mina na ngoti bo banda ko kanga Fally bana bo banda bo kanga kaka mais ba audio bimi bo kanga pe ba audio ti bo ke panga nga kanga ba audio ti comment que diable nika boka ba zobo en fait ba audio bima te e bimi bo ça rabaisser boka nga Fally ti bo ça biso to la bino bo la te makambo ele ka bo bino bo la te on a bimi si boyo kiti imbécile oh tini langa mwana lokwa la kinda ayo fi na TV yo za nani ba audio yo ke ekokiote oyo ke malana ngai na samba na stade mobimba na bi na la honte te nga na bi la honte te na bi ka guerre place où lingo touché on a calmé ba mbo benga mona téléphone ndo benga lokuta mabe l'autre fois alonga ba photo bato donc benga ba mbo no ba neto okendele avant une calme mais au déclencher au bela bato mo ba sans esprit Magali fingi Fally boyambi Magali eloko faire a bengani na salité nyonso faire a rejeter incompétente bino boyamba ka Charlie presse a fingi aye boyambi boka personne te bino ba mbwa o ya lokwa ngande na ndo sa ba guerre bona Kofi ali na zone so pas Kofi
c'est na belo na livi na vite bon nous ala ka bes bataki chassa bon mériter moyakin bon mériter moto bon mériter Thompson à 16 plus bon mériter no ba chera ba moto bon mériter ba no ba net ba magali bon mériter no ba ngana ba sanzete et puis magali crois-moi à aucun jour quand la photo na fali en aucun jour pour ça la na fali en aucun jour on a liste de voyager au final ba fana trop on a social ça au pays au futa au salaki mais nga siko boté la archive exacte moi ba archive ba ndenge bima boté nga archive wata oui c'est mon vieux archive a fali no chelo avant que tu boduga nga dana zalaka nga na boduga na kutu mninga na victime boduga kutu na victime boduga vena nga koko dila so yebi nga na boduga muta kutu mninga na victime zanga boduga kutu nga na kata victime teba fala zo ki pe ba chroniqueur te yon to kenda na biso to panzana to ke pa ba wata to ke mais ko kuta pa na kata victime boduga kutu nga pa fali nga kutu na kutu boduga te ba vena nga ba koko dila so ba vena nga ba Patrick Ngubi ba pati ngubi ba témoin na kopo ba pati ngubi ba nga boduga kutinga nga kuti boduga est victime te n'importe quoi manana benga ba mbolomo no ba sa promotion soki na yoki lisuso tindi bato soki na yoki lisuso tindi bato o sepe na ngati o bosa no ba je nani ba che ba audio wala bosa no ba blague sona yoki so tindi bambolombolo motema na ngezi suka obebisa badata papu na ovanda so ngamu na ochaka 1 2 3 4 ona sese ko ba jeune bandela chaka be fisto kolokeza ki limeke ozo tonga ba faire ba Cyprien ku te me pa na ngati po Josepha zana a témoin po Josepha master na nga peu importe a master na nga et puis to okabwana Josepha te pona yo boduga jamais a bloquer ndenga pe na bloquer yo ona tindela e boma e ba audio nga na tindela Josepha aza ya kokufa kotala alela lo kwa mwa mukie na tindela yoka muto benga ser yoka ayebi Jaël labi ce que pour comprendre pourquoi na bloquer mba moi je vais ta bloquer am master nanga atonga nga te azoloba atonga ete azo peso conseil azo tonga te na linga ke ka bongo et puis on linga ka bongo to ka bona te pona yo to ka bona te. Et puis, ebele bosa ba vidéo. Surtout bino bata TikTok. Oh, warrior na TikTok. Botika ba sambla ko ngala noto solo na private. Ebele boba ka ba jeton ngala to ba page ba tibotinde la nga. Bokeba ngala bino to solo na privé be makambo bolela na téléphone. Ebele bosa sambla boduka ba koso ngala bon to so na téléphone. O monika bato ba koto na internet. So baza 10 8 to solo na nga. Te makambo to solo na privé. Tebinde to tonga kana privé. Tebinde to fina kana privé. Eh bato yo. Force ana bongo boy. Force to tonga ko. Ko ka vini bobi na télé ba yo solo de force et belé baza to tonga ko na privé. Non seulement yo to tonga mambo belé et puis bilonga za mutema mukusi. Ndeno mo na no bosela ba bêtise be mission na télé. So na siliki no yo bimisa ba kombo na bino. Na bimisi nde to tonga. Alors boka na minoko no garder ba bande na bino bata ya TikTok. Na linga semblant tenga. Na linga ka mutu sala nga guerre maman se démasquer ya to sa guerre ko kena na sima mukongo te o jouer ki songi o so kena na sima mukongo no mo ngo sanga sale je nga devant sa sale je na dénonciation maman na tiro ta maman zo so ngo ali bongo mutu nga kamara no imbécile pour sa promotion bozo mo ateke bo lala Magali afini nene ya wapi komba fali na a fini Karina Gel, où est le nom de Fali? Ce qui reste à fini Gel, où est le nom de Fali? Kimpia Tundindim Pesa fini Gel, où est le nom de Fali? Wapi promotion? Wapi stratégie? Wapi promotion? Tel a fini Gel, où est le nom de Fali? Nani wa fini Gel, wapi combo ya Fali na kati? Wapi promotion? Tout ça qui 1 million de warriors. Nani azo sa la promotion remarquable azate. Bon ça sur le bozu. Tu as conscience hein? Tu lingi sur buzo bate. Le boko na buzo ba. Kaka bato bozo conscience le boko na live nene ya. Tu as conscience hein? En tout cas kata nene ya boko s'abonner pa nene ya. Tu lingi sur Gel était kata Gel ba abonner ba mati for 100. Boyebe lo bolingi te.
nga pona poster fali fona zela yo o fala sela nga seli yo bosana nasa wario fali sa sela oni yo mtoko dirige nga o fali salela nga saleli yo na maman na tata na no poster comme bosa ngalo ka fan mo fana na maluku ana do poster fali po alingi ana do sa promotion po alingi mutako katanga zate et puis na na kopo mutako katanga ozate parce que na fanatique on a bundi bitumba ya makasi donc omende bosangana wana nde bolinganga te bosala ekini na bilongi mabe wana nyonso badoya bakaisa aloka dasita pi bakuba bino tout wana na omemno na distraction une année 2 à 3 ans mutako katanga te avec vos langages à la con vos bêtises à la con je suis un warrior certifié na fingela ki na nkopes bo accepter que on beta comme maboko quand j'ai insulté bo adora que on beta maboko boli bo wanga nango lelo quand j'ai insulté c'était bien j'ai la kena bango lui toko lelo boli bo wanga nango balash bato balash éponge noki bato babanga bangaka et na zo bon pour ne le que j'ai le finger trop zaki maréchal la lame de papou ye penza soka ye guerre sili boli bo wanga nango lelo ngaba wanga nanga te tana no ye okota nazo konyatela bino batutu bazaki na ko ba mema bino likolo pendant des années. Oh Virginie, oh nani boye, ton nazo nyata, oh Pepe, atini batwa finga boye, ton nazo nyatela bino. Boza ko sepelati. Bozo beta maboko. Alame. Nyata bango lo bolibo wangana. Afinga ka boza ki wapi to bo voter na ya poto. Na ese no sala na entreprise okoma. Ton nazo ya poto. Bo na ya poto. Bo mona nga place zaki na poste okoma. Avant na ya poto, banani bandima na ya poto. Na mafinga, kasi mo vota na ya poto. Boko asuma ngoti na suka. Na mafinga ti, yon bozule nga visa ti. Gel foya. Sko ta bozo vote nga na ya wana. Bomona nga na poste mobe na eviti na zaka directe. Bomona nga na poste mobe na eviti na zaka koma. Bomona nga bongo. Je ne sais pas. Téléphone na charge. Pas singana. Oh là 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 là. Yang oyo bega nga webi keno yambote. Webi keno yambati. Ebe chubira okuna. Oh. Ozo benga mutu webi ke mutu yambati mais tu insistes. Ozo luko mata wa polo banini. Mama yi. Charge. Lelo balu. Yango comme les ingrats. Promotion papa, ozo mateke no yambote, ozo bengo matoke wapi. Imbécile. Lele koma asaki ofinga. Banani ba votanga na ya poto. Binoti, bo votanga na za na bureau. Makase bébé ndaka ngunda. On arrête hein. C'est qui les ingrats. Ngana bino banani nani ingrat. Bomona pas sa finga fali. Bomona nga. J'ai yango promotion ka za lapso ya ma finga. Bozaka wapi yon. To sa promotion bozana kwiti. Bozon nimba. Bozaka nimba. C'est quoi? Bébé, oui, ça tel en terre, et ça, ma belle, on est. Et ça, ceux qui, dans mon caca, ceux qui filtrent, ceux qui nient. Et tel en terre, non, ma TikTok n'est pas en terre, en fait. Non, ma TikTok n'est pas bébé. Et il faut filtrer, sur une chaka direct. Ok? Ingrat, na fingi, bozaki gidiba, na sali ba guerre, vous êtes gidiba, quand vous êtes des ingrats,
bobaluka na 50 yango ça c'est proposition ma finga heureusement dans mi côté la poto on a niveau ingratitude d'abord ozana kini oleli ce qu'on a sambela nzambe pona ba guerre ici te ba guerre mususu ya mwene mida decidaka kendaka mida swa kendaka mida kendaka attendez-moi mida kendaka bozasko chance j'ai la yé bozu chance mida kei j'ai la yé j'ai patali mida pas akinde ka boye aisa suma ka mo fingi la batute comme ka makamba poster okumisi papo benda ni po bato babalukela batande bo finga mida na suka wakap na bino apa bano rekete en tout cas mida ne pe bo lela ngalo ka Mobutu na Zaire boye bino ngate kapa ofinga osali papo ni o marketing ofinga tino ofinga na batno so bo sa genuer devant nga banani balela na ya poto c'était pas vous les warriors to bozo mona mafinga na teza bombo to no sa ba guerre wana no côté la fali no ofinga ba pepe ba tuto no ni ata bango par rapport ande ba kenda na présager kizengi bon mona ka upa bozo mona lele komi pona ofinga bo balukande boye nyala ni penga en tout cas moi nana poto nana problème ata moko te moni problème ata moko nana ngoti conscience tranquille donc la fille à papa en tout cas la page nanga bo supporter so moni que non se peut sauter se désabonner na kanga mututé so mo beke j'ai non se peut sangate ana goitre se désabonner na posa mututé donc la page nanga je vais poster Fally comme je vais parce que je suis la fille au Fally mais ma poto en tout cas la page nanga information Fally zangate fait les cas là je suis reconnaissante malgré ba mal à la tête nanga papa batalamka un bon matin abupene ke ba pesi la liste jana pa oya aya kaka aya quand même to yi konde ka sela nga bolamu wana na kotika ko manquer respect am ko mote no tiko finite et puis bato so ba jana lobby e fumla kanga ngoshi mal mais en fait bato banga nga jana lobby ça ba audio ya Fally na ya nana bo ba zoba mono na monati depuis quand nga na ebisa bino kenana ba audio ya Fally to na ba audio ya ba fana bo ma yele te en fait na lobaki na boduga ndoko kena nga bona ko bimisa ba audio ya presse na ba fana ba audio oyo tonga ka presse na oyo tonga ka ba fana na lobaki na bino jamais kena ba audio ya Fally na ba nyo bo c'était mama yele te faut bo zonga classe en fait et belé bozana sur 100% ba warrior une grande partie baza ba dérailler partie ba ta classe baza mais partie ba dérailler je n'ai pas besoin de vous chez moi. Allez faire foudre, allez vous faire ce qui chier, ce qui faire quoi, I don't know why, bokende. Na posa binote, est-ce que na posa na bino, tonga na posa ya Fally. Na kena bino abi. Ngana warrior boduga te gala warrior ya Fally te. Naza lek ya Fally, na bel le nom de warrior na sena bimi nango. Naza petite à Fally point barre, mais je ne suis plus warrior. Naza petite à Fally. Donc je vais poster Fally, net grand frère nanga. Je vais poster Fally neti yaya pour aselanga minene a memanga pena mikili ya simple nya pa mikili donc on poster le quoi yaya mais je ne suis plus warrior parce que quand la warrior et quand so ba manquement muta warrior ça boduga alors toi c'est la lettre boduga to la police parce que papa dit olobaki que so muta continuer ko la guerre na kombo ya Fally bo bengele mbile ko kanisi siko papa dit si mana no sa ba audio nyonso ya na kombo presse kana kati Fally ayebi le nom de Fally est salué partout ti lelo ko bisama na lettre te ti lelo o mema mana na justice te katika kombo Fally au moins des zubino et partage inégaux au moins des kangyo moko na kingo et kangyo moko na kingo. Alors nana boduga so on a posé sa réputation on a posé mon kilé moi je vois personne en fait moi je suis donc moi la conscience je suis la star quand je dors quand je me réveille dans la mouka comme une star je suis la star yaba vina bino je suis la superstar yaba zoba nyoso ba finganga parce que na la mouka kate un bon matin na salle la entre vous direct
Si mon qu'il est koufa, je le ferai jamais de ma vie. Parce que je suis Jaël Show la star. La plupart de ça, ba guerre zaka bateau ba mekanga. Bateau ba finganga. Bateau ba yako mekanga. Ndena zonk c'est la bonne réponse. Mais nga gêne la mkana l'autre fille mo internet dans sa guerre. Si mo ko yeso ya, on sangoti. Na la pongine na la bona matal pena na si. Na l'autre que demain matin on sa guerre na fille mo bo. Si mo ko yeso ya. Non, ça l'a ngoté. C'est moi la star. C'est moi. Oh, Anna Sida, c'est à moi. Comment qu'on s'appelle le passé? Ceux qui ennemi le mot soit Anna Sida. Il faut séper là. Le quoi ennemi dans Anna Sida, c'est qu'on koufa. Comment yo mouton dans la Sida, je dors tranquillement. Yo mouton dans ngoté, tu dors pas. Donc c'est déjà dingue. Tozi sous ngai ba pesa ke 20 euros comment ennemi no bo pesa 20 euros et puis yo c'est ennemi na oyo kongo pasi tika ngande na kongo pasi donc quand je dors na lekina boduga na kistar parce que boduga abenanga pa mona ke na fula ye na pesa makambu c'est moi la star ya boduga ya za star na ngati ngande star ya boduga. Donc, ngana la tena lota entre vous, ba fille ma peka solo, ka ba gloyo langi, ba bêtise et tout. Au moins, ba bolem ba tanga kombo nanga. Ano quand je me réveille na banda bino, bino faut ba na kwa takine nga panga na va na kit na répondre bino. Et puis na genre temps na répondre bino. Et puis ide bo fana bo bike, biso tout net to ça be mu kondina biso c'est gel show. Oko ratango lundi. Obide na lo ba bono pesa combien de personnes passent na mitema. Ata ba 1 million bo la la te. Wala bo budenga place bo vani minoko ke mi pani. Sia o budango me o lobala kombo na nga na tongo o budango me tongo etana o finga nga o bakela nga jeton pona la sabino na lamusa kana batu balala o soki nani o nani bololo za poto mutakala no peso une semaine à buzz la pêche na fulio après na retirer mam nanga nasko égoïste na buzz nga na ko peso buzz une semaine. Okosi bébé. Ngana lela. Kaso mbali nga silikia. O no se tikali na lela ngati. Nga c'est papa ou rien. Moi c'est papa ou rien. Ndeti boduga, je suis la star. Ya vina you. O revanga. O revato lia sani moko. O revato seka place moko. Bino tout bozawa na bibien. Oh, fianton to bino tout tala bola mkanaton bolota. Bolota bo sona na gel show. So ngano lota bino te taka na zena kinda mena no video na poto no mena bino ka video. Ti bo vana na banda kuna no bona mibali. Pona mibali no ba comprendre que ngande leader na bino webi. Comment bino tout bozaka contre nga? Obi na ba job ala la bino ba toro. Na mibali no ba yebi ke leader ya basi na biso c'est gel show. Donc na mibali na bino ba fio a salité na mibali na bino ba yebike sotango etani mwasi na nga fa finga gel show donc gel show nde limite de mesure na ye nga mbali na nga la kitoko po yebike mwasi na inde star ya ba petit wana tout ba ya finga na télé nga na la lamuki na tongo il faut na créer bo finga nga parce que c'est moi la star nga ne fali na bino à aucun jour no oza fali na nga moi je suis votre fali à vie je suis la larme de Popo je suis votre fali à vie. Je suis votre fali à vie. À aucun jour, moi, je me réveille, n'attends pas comme on a bien, no bête, no kaba toro. Tolinga kete, au sali 5 fois quand tu es au finganga. Akufa, anasida. Mais mouton anasida, t'as les tambo, comme un billet belle qui toko, ala li kwanza, t'as li patate, aka bien. Je crois bien, au moins, peut-être, fimo, ana carna poto, ana dok. Maintenant, là, lycée pongite. Yo sakalanga koza sko esprit ya mwana koza star ya mwana wana poto wana dok wana palais wana car mengana ola liso pongiti oko bana mbetu pola na mobile no makanisi ate oko lela te oko crier te oko laksa joie te parce que au boulot que fona son sa jail lobby parce que la jail wana son vandi na ana papa pena je donne mon temps l'affection je fais de bisous aux mes sœurs je fais tout mental normal parce que je mon amour à côté en fait nebi que le temps ba petit na nga bosé na nga musala moyena kité ate pone na bona zana bino timila onga gloria onga nani onga soki kardasha onga mpuku nzinzi mpese tina vanda bona chef na bino tout je suis la chef tant je dirige à aucun jour vous allez me diriger non personne